Aranđelovcu, tačnije u Bukovičkoj banji. Kažu da je to najlepši primer vrtne kulture, hortikulture u Evropi u periodu 19. i 20. veka. Njegova istorija je vrlo zanimljiva i iz prostog razloga što je to i prirodno dobro koje se odlikuje neobičnim detaljima. Između ostalog, tu u parku, u samom centru grada, ima i zaštićenih životinjskih vrsta. Tu je i muzej na otvorenom, ima dosta kulturno-istorijskih priča, ali i termomineralnih izvora. Sledi priča o parku Bukovičke banje. Nekada je to bila bara na periferiji mesta. Zemljište za park kupljeno je još 1849. godine. Tada su obeležene prve staze, zasađeno drveće, uređen izvor i prvo kupatilo Talpara. Park je osmislio 1856. godine Kosta Šreplović, arhitekta starog zdanja. U međuvremenu su unošeni i drugi elementi u obliku prostora koji se oslanjaju na francuski barokni stil uređenja parkova sa fontanama, drvoredima i ribnjacima. U Republičkom zavodu za zaštitu prirode kažu da je u parku Bukovičke banje identifikovano oko 100 primeraka četinara i lišćara, starih više od 100 godina, i oko 150 retkih pa i ugroženih biljnih i životinjskih vrsta. Na površini ima 180 taksonomskih jedinica, to je različitih vrsta šiblja i drveća. 4.500 zasađenih stabala. Od toga samo deo park šume je autohtonog porekla, to znači od prirode zadržana vegetacija i radi se o hrastu koji je za naše područje karakteristično i 73% vrsta u parkovskoj površini su lišćari, 13% su četinari, ostalo su zimzelene vrste. S druge strane, od unetih vrsta je isto specifično da su egzote, to su vrste koje su donete, a nisu s naših područja, zastupljene u 46%, što je veoma veliki procenat, ali to u stvari čini specifično samog parka, jer te vrste su u pojedinačnim primercima, znači nisu rasprostranjene i zauzele prostor naše vegetacije koja je vremenom ovde preuzela vođstvo. Tako da ta specifičnost u raznovrsnosti praktično ovu površinu izdvaja kao arboretum, površinu na kojoj učenici, ne samo iz Aranđelovca, nego iz drugih delova Srbije dolaze da se upoznaju sa specifičnim vrstama, recimo sekvoja, nešto možda što je neuobičajeno, ali i sa impozantnim primercima naše autohtone vrste, to jest područja hrasta i graba. Francuski model podrazumevao je 70% površine parka i 30% park šume. Beli bor star je preko 110 godina. Pažljivo se čuvaju staze, zasadi lipe, graba, kestena, ali jedan od 3 platana zaslužuje posebnu pažnju. Pre 30 godina primenjena je dendrohirurgija, to znači čišćenje površine dela stabla koji je bio oštećen i da je praktično srce samog platana od kamena. Međutim, platan ima izuzetnu moć regeneracije, oblaganja tih materijala, tako da praktično kad priđete stablu apsolutno ne možete videti nikakvu promenu u delu gde je to urađeno. 70. godina 19. veka, za vreme vladavine kneza Mihajla Obrenovića, Bukovička banja bila je jedna od najbolje uređenih balneoturističkih naselja. Renome najbolje banje u Srbiji imala je sve do pred Prvi svetski rat. Staro zdanje, najstariji sačuvani objekat u parku Bukovičke banje, je reprezentativni primer arhitekture srpskog romantizma, a počeo da ga gradi knez Mihajlo Obrenović 1865. godine kao letnju rezidenciju dinastije i skupštinski dom, sa naravno najlepšim pogledom na park. Od 1966. godine park pod Bukoljom postaje ambijent najveće zbirke skulptura u slobodnom prostoru. Najveći broj skulptura u parku, njih 63, čine vajarska dela nastala u okviru međunarodnog simpozijuma Beli venčac.
može se porediti još samo sa svetskim parkovima skulpture u Holandiji i u Teksasu. Ovaj simpozijum UNESCO je svrstao u red najznačajnijih svetskih atrakcija u domenu likovne umetnosti. Javno komunalno preduzeće tokom godine postoji preko 130.000 zasada cveća i to po godišnjoj šemi koja se sprovodi u proleće i u jesen. Plan je, radi se da se projekti postojeći koje radi Institut Kirilo Savić i vezani su uglavnom za partere i objekte sa projektima koji su u izradi. To je idejno rešenje završeno za rekonstrukciju zelenih površina u parku Bukvička banja ujedine i da se koncept koji je zaštita propisala, praktično dala budući pravac razvoja, ispoštuje i nastavi po zonama rekonstrukcija delova parka u narednih 10 godina. Vodena ogledala se u parkovske površine unose da bi dala specifičnu prijatnost, mikroklimat i zvuk. Francuski vrtovi su veoma poznati po tome i u novoj rekonstrukciji predviđena je ta vodena aleja koja se i sada u studiji koju radi Zavod za zaštitu prirode Srbije navodi kao glavna vizura i pravac kretanja u samom spomeniku prirode, dopuni. Znači, konceptualno se zadržava postojeći delovi gde postoji voda, ali se prosto dopunjuje tako da je planirano da niz stepenice starog zdanja, to je bočno od stepenica, krene ta početak vodene aleje bude, da se spusti niz aleju Živana Saramandića do postojećih ribnjaka koji su postojeća vodena ogledala i da se završi sa otvaranjem potoka koji je zacevljen trenutno, preko koga će moći da se pređe mostićima, jer je to deo nekadašnjeg izgleda upravo te zone gde je to i planirano. 2011. godine spomenik prirode Park Bukovičke banje stavljen je pod zaštitu kao prostorno-kulturno-istorijska celina radi očuvanja koncepta pejzažno-arhitektonskog uređenja, ali i zbog prisustva izvora mineralnih voda, bogatstva flore i faune. Interesantno je da su u parku svoj skriveni dom našle 27 vrsta ptica, veverica, jež, zec, više vrsta slepih miševa. Lepotu parka i dalje obogaćuje hotel Staro zdanje, paviljon Knjaza Miloša Biveta, hotel Šumadija RH Zavod sa otvorenim i zatvorenim kupatilom, kao i prva punionica mineralnih voda i vredne zbirke skulptura na otvorenom. Treba li više razloga za još jedno podsjećanje o značaju čuvanja ove neobične ambijentalne celine?